Chuchanpur district Tuibong subdivision sunga em sungil khusa ti Bethlehem mona kisim sea wildflower futsal ground kisim jinglai hin si ground hi kasi hillo le igam sung ai lo le ho thang sunga dinga hi alin pen hi de hin amaho football rula chu mi ko 9 players hiding a hin hizong le ho lang hoi chapio chalo ko lang pia hi mi som la khat 11 player hingsela ki chip thei namun ting hiding a hin ya chu to la hi le gallery ang ro gu kisim de hin hobungin area in association in program ball zong le mi zo sen nom ta football avat thine dinga gallery zong kisu sela kisim hi chujing go hilovin ong ho dinga ki hoi la namun he che bu tabang hai ta kisimin ki hoi la no khatna ki hoi la in nina ki hin akisemin sule chihu ki hoi la in thumna la khotowa intelcoma ime a kantina pana ne the hi chi hin povin tia ne the namun cho hin chiong khu hin in hi tu hin in kitile chi in hi 45 feet sau into makisa in khat khu counter alo le security room, changing room, guest room, le ta hi toilet attached ki bola nom ta thina mun jing a hin chong hi ki sachai wa de ta in chule lai ka den namun la hi parking hong hi de hin parking jong ki su selding gari ti in te gari kat pun te ti problem loading amun hi te sing langa pa na jong hung the chule sungil pa na jong sungil khupi a khu direct ngai tu chiang le chi the alam pi ne khat ken zat jong le mul chama pa na jong chi the chule koi te langa pa na ho dinga jong salbunga pa na tu kal the hi chimun hi zowa ding hitan kisim jing lai hin pathian pha sa a khu phat jing na hi le ki chai ba de tai ti chu advertise jong a hi po in ata chu kan se hi